Nĩ nditimũrano gatagatĩ ka aikari a Gĩthogoro arĩa makũiyũrĩtwo nĩ matũkũya na kũhinga barabara ya rĩũrĩro ya Northern Bypass na maabitha a borithi arĩa mekũgeragia kũhoreria mũingĩ ũcio. Nditimũrano ĩkĩoya ihinda na ũguo ũthii barabara-inĩ ĩyo gũtharara. Aikari acio maratetio nĩ kwaga hinya wa thitima kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩeri 3 rĩu, ũndũ ũrĩa maugĩte ũkoretwo ũhutĩtie na njĩra nene mĩhang'o yao ya o mũthenya. Nao imepita kama miezi 4 na kuna mahala pengine miezi 6 imepita bila stima. Hatujui shida ni nini. Ukiingia kila plot unapata mita ziko na watu wanalipa token. Hakuna siku ile mtu amekosa kununua token, lakini tumekatiwa stima. Maugĩte na thengia wa mageria mao kũrĩrĩra kambuni ya ũtambia wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ KPLC nĩguo kũmaninĩra thĩna ũcio, kĩrĩro kĩao nĩ kĩringĩte ihiga. Wewe Mheshimiwa Rais, wewe ndio mkubwa ya hii cabinet. Ongea na huyu expert wa baba huyu. Aturudishie stima, tumechoka kukaa kwa giza jamani. Kukaa kwa giza Nairobi ni aibu. Thĩna ũcio nĩ wagagĩtie wonjoria mwena ũcio, kuona andũ aingĩ arĩa biacara ciao ihũthagĩra thitima nĩ ihingĩtwo, ũguo andũ aingĩ magĩtigwo matarĩ na ũhoti wa kwĩmathĩra ũboco wa o mũthenya. Mimi nauza makaa, nauza na malimali. Hiyo malimali yangu nimekosa kuuza kwa sababu kifaa yangu ile natumia chombo, sina mahali pa kuchachia stima. Tafadhali President, ulisema mama mboga, tumeshindwa kulipa Hasara Fund. Na tuko na changamoto, mimi nauzanga maziwa na sai freezer yangu iko kwa nyumba. Nilifunga kazi, siuzi maziwa, watoto wamefukuzwa shule. Na to biacara ihutĩtio, mũingĩ ũcio nĩ ũcakaĩte ũhagũku wa ũgitĩri na njĩra nene, ekinaĩ makĩagagia mũingĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ. Na hoteli yake hapa, hii hoteli inaitwa Grey. Ni hoteli iko na stima pale, na sisi ni jirani yao, hatuna stima. Runda ni hapa nyuma kuna stima, lakini hapa Gitogoro hakuna stima. Hiyo ni aibu sana. Wachalibu walekepise, wanatuambia kwamba wako na ma-expert wamechukua upio wa ndai, na huyo expert yake tunashindwa ni aina gani. Kama ni expert na hatuna stima ni aibu. Na rais kila wakati anatuambia stima ni haki ya kila Mkenya. So ile kitu tuko nayo hapa ni mawaya na post za stima peke yake. Rĩu nĩ morĩtie minista wa hinya wa kũhũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ Opiyo Wandayi kũingĩrĩra makaya mao narua na mĩtũkĩ nĩguo kũmaninĩra thĩna ũcio na mĩtũrĩre yao gũcokereria o ta mũtugo. Wewe expert unatuangusha. Leo hii mimi kama mwanachama yako wa chama cha ODM, hawa wananchi wote wamekosa stima na tuliambiwa wewe ni expert, unaenda kuzungumuza na kutengeneza mambo ya hii stima. Jameni, ile shida tuko nayo hapa kubwa ni moja. Hatuwezi tukaanza kulipishwa bill ya Kenya Power kama community. Kila mtu anakuwa client wa Kenya Power kivyake. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia.